بینرین هجا جاره کدم خیراتنا و دکم د برنامه نو جه برنامه هفترنگ هیویدارم گو تندرستیا و توا باش به و جارک نی به هفدوره ام درن گره که دناو بخت چاندو هنر رنگین و ام برنامه خو جه باجاری نیویورک دست بدکن لوی ده خباتین لسر کولانا خباتین هنری گو افسری 2 ساله هاتو براوستاندن جبر کرونا لیبل جارک دنی او خبات وگریانه گو جمارک مزن جه هنرمندا لهفدو کوم دبن و خباتین هنری پیشکش دکن سینان تونج دمر لوی دبو و جمر اف راپورت شاندیه لباجار نیویورکی جبر سدما کووید 19 پشتی 2 سالان جارک ادم پیشنگاه کولانان یا هنری هاته وگرین اف پیشنگه ش سال 1931 ور و جالی هنرمندین سربوخه و دیوگرین هنرمندین پیشنگه دبیجن پیشنگه کولانان درفت ده وان دا کو بکاربن هنر خو بدن ناسین گراوین کارای به الهام دادن من او هنرامن جی پتر جورته از جبو هنر خو با اواکی رکوپیک د چموان گراوانو اوتم دما کو از ود گرم هیسن من دکون پیواژو کی او پاشی جی دبن دیزاین هنرامن هر وها از دمک دریج ل نیویورک دجیم او جانا هندری جی شوق ده هنرامن جبلی وان جی از جبو بویاخ کرن پر حز دکم الیسن جانشی ددما کورونای دا هنرکو چکریه دوی پیشنگه دا پیشکش دکه او گوت کو دو هنر و دا ویجاری هیشناتی دردکه و پیش So I actually did a 20-minute everyday flower day and I started من دمها گلانه دا هر روز 20 دقیقه دناوا بخچه خداوینه سوزن خو چید کرن لی سوزن من مازم بون من 40 دقیقه بون و در باست کرن بو یاخت کرن بو و گرافیک جبر هنده من هنر خو گوهرد بو بویاغا گو آجه دناف وینه انداجی هنده کارم ببینن من دم کرونا دا دناوا بخچه خدا هنر هشناتیه چید کر garden where we were staying. دانیلا بکسکیش گوت کو مروف چه هزدکه دوی بلا بگه شرط و مرجم و چه دبن بلا ببن قد خوندن سکناندنه It is great to be back, so you could finally. جارگادی و گریانامه بویره گلک یا خوشه. او درفت دادم که بکارین آفراندنین خو پیشکش بگین. او نشان داد که کووید 19 نکاری بو بشیمه هری باش ما بستینه. الکساندرا لیفجی رونشتوانا تاقا منهتنیه و گوت کو او خو پر کلجانی هیستیکه جبر کو باجیر وک روژن بری خویادیکه And this is a very اف پیشانگه گلک گرنگن جبر کو کفنشو پی تاخامه از جهونره و دیروکه و تاخاخو حزدکم و اف پیشانگه ها صدت هست گرنگو کفنشو بردوام دکه و مروف جبر و گلک کیف خوش دیار دکن and they feel that the city is coming back. وساد خویه کو هم رونشتوان تاقی و هم جهونرمند بجاره کدم وکرنا پیشانگه را کیف خوشن سینان تونچتمیر دنگی امریکا نیویورک بینرین هجا هنرمند برهیم رامان هنرمندکی کرد گل سویسرا نهادجی لیبلی پروژاک وی هی بناوی رزیبون گل لباجاری دیاربکری آمدی دست پیکر بو اونها او پروژا خواه بردوام دکه لسویسرا تاوی گو او پنابر لیبلی دخوازه گوه پروژا بگین داوی او دناو رجی چیروک کردا چیروکن خمگینی چیروکن اوینداریه او دوربون و غریبتیه دوه برهمیده بینه برچاوان برهیم نها میوانه برنامه برهیم رامان گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه سپاس دارم مامۆستێش بۆ من گازی بێ برنامه هنری کرد سپاس دارم گلک سپاس برهیم استجمیج دت شوپینم پروژکت بناوی رزیبون هیه گو لآمده لدیار بکری تدست پیکر بو و تنهاجی لسویسرا وقت پنابره کی تلویدی لیبله هیچ سرد خبته تخوازه وی پروژه بردوام بکه او پروژه چاوایی یعنی از خوازم هنه کیولو تجمر شروع بکل سرچاتی آوا کرن و تخوازه بگین کویده او پروژه گود سرکار دکه آنها کو کاری کوز چه دکم زیادتر بسر میلیومین خرابویی جبر کودش اول ده من کاری خو که به رنگ و رنگ چه دکر جور به جور چه دکر لی مخواست کو از يعني پرسیاری زیادتر ببم لسر کو او تراومایا کردایتی جبر کو او تشتی از نشان بدم حوجبو کو از میدیومین خو يعني وككو ماتريالين خوشي لغوري مجارا خو زاوا بكم وبغهرينم بدسبيكي من بويا خو سو لبر خرا كرني كر يعني من بويا خرا كر باوكسيتي لي او زيادتر
كيري من نهات بشرة من وكا زيفتي بكاراني يعني وكا رنجين بترولي بكاراني وكا رنجين برونسا كاسك يعني رنجين زنجاري يعني جور بجور برنجين وسا شهوتي مبكاراني مجارا من وسا دسبيكر جبركو مجار لسر تراوما يا كردايتي ابو زيادتر من ميديوم ميخو جوهران برنجين خرابوي ميديومين زنگاری مدیومین کو کفس گرتی زیادتر من وسامشان بله تخوازه نهات السويسرائي يعني وقت برسكرجي تتخوازه بقين كيدا في بروجا هاني يعني هم بروجا كونري هم جي وقت ديار كر ما بس تكتجي هي ما بس تا قلت هناك تشتين كردا بين برشافان تتخوازه بقين كيجان آستي يعني تبلان هي قلت بقي جي كي وتلي راوستي يعني تاني وقت بروجا كي قلت سركار دكتي برهما دافرين تيد يعني ما بس من جوي كاري او تشتكو از دغازم كو بين ناسين يعني دناوا جواكا كرده تراوما يك بنافخوي هي يعني اف تمي دوباره كيف تراوما ده هر تشتي ده ديار دكه زیادتر از خوازم او پاشخاناوی بکولم یعنی اف تراما چه دست پیدکه و سدم چنن کو اف تراما یعنی هین خود دوباره دکه از خوازم یعنی او پرسیاری زیادتر بفهم سر ویشیده یعنی ام جواکه کو زیادتر به ایش و یعنی بکلان ام هاتن مزین کرن یعنی چه سترانی مده چه شاهین مده هر تشتی مده جی تشتكي كوسا وك جليكرين هي يعني وك ايش هي كو هرتم كو ام خوك بندس حساب دكن لي برفي بندستي جيده يعني تكوشينك جواكي جي هي يعني دغوازن كو بجيجن ما بس كي تشتكي بسرفه ده باويجن يعني از دغوازم كو زيادتر برسياريه بهم سيرفي مجاري ده كو تراماج چه دس بيدكه و زیادتر تعدیل چی دکه یعنی پسیکولوژیا جواکی دکه پسیکولوژیا زاروکا دکه یعنی اف پیش روش خو دوباره دکه بله از وازم پرتسیاری بهم سرویشی ده بله تفی گوت پنابره لیبلیت چالاکی خود تنسکناندی هر خبته تبشداری فستیوال کی بو لسویسرا به برهمی خو و اف پروژه خوجیتانی بو پیش اف فستیوال چاوا بو هنکی و امبیجن چاوا خلکین ایگو دهاتن سردانا وی پیشنگه یان وی فستیوالت کرن هنرمندین گوبتر بشتار بون چاوا لکاری و خباتات نرین گوت بحثا تشتکی گلکی خود جهیدکه گریدانا وی گلکی بجواتا گلک تایبت هی نه ام بیجن فکری الپیش هر کسی چاوا بو یعنی اف فستیوالا کوزبشتار بوم ناوی اینافه هر سال کانتونا زوری چیده به اجی بسر ناوی کو پنابرا بشتار بوم من خواست کو از پیشنگاه خول ور بکم دوی بشتار بونه ده یعنی من گلک یعنی تشتین نهجی دید دوی فستیوالی ده جبر کو یعنی کسین کو چاو وی خباتی که کتن زیادتر بالاوان چویه سر کو پاشخانه یا کو ام نابینن چی دخومه يعني تشتين كم من استالاسيون ده جديار كريه كو وك فاليزكي يعني فاليزك ده استالاسيون ده بويا وك سيمبوليك وك ميتافوريك بنابرتي يعني فاليزك رزيا يجبو من از بيجم جبركو از وك بنابر يعني از هاتم حتى ايروش جبو من بويا وك تراوما يك يعني پاشخانه من گاوا کوزچا فاليزكي دكيفن فاليزك شمره تي معنا كو ادي از دیسا بجهه کی دن ده هرم یعنی جوار ندیاره دنوا به انستالاسیون ده جی من خواست کو رک اون یا انجی کوسی به کاربینم کو دنوا آوه که ده فتسیه یعنی کوسی جبو من ایکونک یعنی سمبولک پنابرتیه یعنی مال پشتا وی کوسیه و کو یعنی جوار ندیاره کو تم ده هدفها خود دمشه هنرمند برهیم رامان قال لك سپاس بو بشتاری بوناتا برنامه سپاس دار ماموسته هر هبی
Binarên hêja li goristana Hollywood peykerê hunermendê Amerîkî naskirî Burt Reynolds li ser gora wî hat dayîn got ew wekû nîşaneke taybet di sînema Amerîkî ya cîhanê de ye rêzgirtinek ji vî hunermendê hanê re ev peyker li wê de hat çêkirin kab hevdûr binerin bê ev peyker çawa hatî çêkirin di vê raportê de. دوای 3 ساڵ بەسەر کۆچی دواییدا لە گۆڕستانەکەی لە هۆلیوود پەردە لەسەر پەیکەری برۆنزی برت ڕینۆلدز لادرا کوڕەکەی و هاوژینەکەی لە مەراسیمەکەدا بوو. کەس نییە نەزانێت مەگەر ئەوە کەسێکی تر بێت کە ئێمە 12 ساڵچە ژیانێکی پڕخۆشی و ناخۆشیمان بەسەر برد بەڵام دەخوازم بیر لە ساتە خۆشەکان بکەمەوە وەنیەتی منە ئەو کاتەش زۆر بوون دەگەڕێمەوە بۆ سەرەتای پەیوەندیەکەمان کە بە زۆر قۆناغدا گوزەرا بەڵام کاتێک ویستمان ببین بە باوکو دایک بڕیاری هاوسەرگیریماندا بڕیاری هاوسەرگیریمان بۆ ئەم کوڕە گەنجە بوو کە باشترین بڕیار بووە کە لە ژیانمدا دابێتمان. ئەم ئەستێرەی هەفتاکانی فیلمە سینەماکانی ئەمریکا میوانی زۆرێک لە تەلەڤیزیۆنەکانی سەرتاسەری جیهان بووە خاوەنی جایزەی گۆڵدن گۆڵ بووە بۆ نواندنە جوانەکانی و چەند فیلمێکیشی بۆ جایزەی ئۆسکار پاڵێوراو بووە. حەزمان کردووە پەیکەرەکە لە شوێنێک بێت کە خۆی خۆشی دەویست کە بە هەموو ئەم شتانەوە دەور بدرێت خەڵکی فلۆریدا بوو لەبەر ئەوە بڕیارماندا درەخت و ئاویشی لێ بێت ئەمە ئەو جێگایە بوو کە حەزی دەکرد لێی بێت. پەیکەرەکەی ورکێشاوە سمێڵە ڕەشە گەورەکانی هەروەها ئەو کاسکێتەی سەری کە لە زۆربەی فیلمەکانە وا دەرکەوتووە لە سەردەمی خۆشیدا هەوادارێکی زۆری هەبووە و پەیکەرتاشەکەش وەک دەڵێت حەزی لە ڕوخساری کردووە. مرۆڤ لە بیری کەسانی تردا دەمێنێتەوە کاتێک ئەو یادەوەریانە پرش و بڵاو دەبنەوە ئەو کاتە بەڕاستی کەسەکە دەمرێت لە مەودای هوشیاریە مەوەستاون بە دروستکردنی ئەم پەیکەرە پڕ لە یادەوەریە بۆ لیبرت رینۆلدز لە مەودای هوشیاریە مەوەستاون بە دروستکردنی ئەم پەیکەرە پڕ لە یادەوەریە بۆ لیبرت رینۆلدز کاتی ئەمەم دروست کرد بە تەواوەتی کەوتبوومە دوای خۆشەویستیەوە دەخوازم ڕۆحی ئارام بێت. ناودارانی بواری فیلمسازی هاوڵەکانی زۆرێک لە بۆنەکە بوون کوڕ و دایک دڵخۆش بوون لەوەی کە دوادیاریان بەو ئەکتەرە بەخشی لە دنیادا ڕنگ و ڕوخسار و شەپقەکەی سەری دەناسنەوە. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا. باژارê Diyarbekirê Amedê naskiriye bi folklor û kevneşopiya xwe li wê de mala dengbêja heye goy sala 2007 ev şûna vebûye û gelek hunermendên dengbêj li wê de xebatên xwe nîşanî xelkê dane û gelek guhdar çûne serdana wan ev xebat hîna jî berdewam in Xecîca Farqîn jî xwest ku beşekî ji van xebata bîne berçavan. Ji ber pandemiyê mala dengbêjan a Diyarbekirê salek zêdetir bû ku girtîbû. Di çarçoveya tedbîrên vîrusa korona mala dengbêjan careke din ji temaşevan û guhdaran re hate vekirin. Mala dengbêjana Diyarbekirê li navçeya Sûrê li xaniyek dîrokî daye ku di sala 2007 de vebû û gelek dengbêj li vir bi kilamên xwe dîwanan saz kirin. نبقرا كوري جزمي لو قندرايا مرخرابو نبدا ما چابرو بلو يو لكلكايا Lêkolîner dibêjin çanda dengbêjî ji 5000 salan kevintire ku ew weka pireka dîrokî gihîştiya rojame di 21 înonê de mala dengbêjan vebû ku heftê 6 rojan her kesên ku bixwazin dikarin guhtariya kilamên dengbêjan bikin. Şaredariya mezin ragihand ku di dîwana pêşîn a dengbêjan da ji bajarên derdorê jî dengbêj beşdar bibin. Ez buna bavê benzer şevê ku var mahkumê romê bûme pence kiriye ama melo Mala dengbêjan mînaka yekemîne ku Tirkiyeyê hatiye vekirin û di 14 salan da 96,000 kes serdana vê mala çandê kirine. Destpêka sezona nû bi weşana zindî jî li ser înternetê hate belavkirin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir. لجمال بركلي جورلي رندلي هبولا من على شو وا تبلي بلي ويكا ويلو لو لو ويلو لو لو
بینەرین هێژا نەهاژی ئەمبەری خودن باژارێ دهۆکێ لێ دە پێشەنگەهێک تایبەت vebû bi navê Bêçerçewe ku 44 hunermendên ji Herêma Kurdistanê tê de beşdar bûne ku 22 meha Îlûnê de ev pêşengeh dest pê kiriye bi serpereştiya hunermend Welîd Sîtî û dixwaze got hinek xebatên ê nûjen pêşkêşî xelkê bike. Selam balayî serdana wê kir û ev raport ji bo me şandiye. دور ji çarçoveyî hunermendê şêwekar Welîd Sîtî bû yekem car pîşangehek hêlkarî bi bejdariya 44 hunermend li ser astê Herêma Kurdistanê li galeriya Duhokê vekir. Hêlkarî hunerê here bingehîne di destpêka hebûna mirovan da bû piraniya biyavên hunerî. Me hêlkarî wergirt ke formekê destpêkê ku em hizret xwe dane ser kaxizekê an berekî an parçeka bijin cildî çi hunerê ciwan bitin, çi endizyar bitin, çi dîzayner bitin, ne carek bit, zêrîngirek bit, bijin evet mesah bit, daimen hizret xwe ewil ca didane ser werqek wekî planek paşî wê planê dîne cihînin wekî peykerek, an jî imarek, an jî mêzek, an jî mesela işte dizaynerê ciwan mesela. Bejdarên vê pîşangehê ji qalibê klasîk derkeftin û tabloyên xwe bê çarçove helavîstin. Bo yekem care li Duhok ev şêwê hunerî tête nîşadan. Hêlkarî wergêrana hizra mirovan e li ser kaxezê. بۆ ئێمە زۆر گرنگ بوو وەجێگای دەستخۆشی بوو لەبەرەوەی کە لە پێشترا کاری هێڵکاری وەکو یاریدەدەرە یان وەکو ئامادەکاریەک بۆ هونەرەکانی تر یان بۆ تەکنیکەکانی تر پیشان ئەیدرا. بەڵام ڕاستیدا کاری هێڵکاری خۆی بنەمای هەموو هونەرەکانی ترە ئەتوانرێت بڵێن ئەبێ بەڕاست و خۆترین ڕێگا بۆ دەربڕینی هەست و تعبیرەکانی هونەرمەندێک. بۆیە کاری هێڵکاری بۆ خۆی هونەرێکە و بۆ خۆی گەورەترین پەیامێک کە ئەتوانێت ڕاستەوخۆ ئیحساس و نەستەکانی ئەو هونەرمەندە پیشان بداتنەوە تەنها ئامادەکاریەک یان سکێچێک بێ کە پیشان بێ بۆ تابلۆیەکی تریان بۆ کارێکی پرۆژەیەکی هونەری تر. دەستپێک و هەزرکردنەوە مرۆڤیە هیچ کێشانێ دەست پێ دیاتن ji ber hin jî gereka giring e yanî wê hezirkirina xwe klasîk derkevîdan xîçkeşan êdî gehta ramana xwe ya diriz çungo xîçkeşan hezirkirin e wata her kesek xîçekê dikeşî hezir têdat yetin nîka hêtin wekû fîzîk dareşte ser kaxezê jî. Giringîdan bi waneya hunerî li xandingehên bineretî bingehê avakirina xwendkaran e ji bo hebûn û peydakirina mirovê hunermend. Selam balayî dengê Amerîka Duhok. Bînerên hêja li Parîsê ciyekî dîrokî gelekî navdar heye bi navê Arc de Triomphe ku li wê de pala xelkê dikişîn û xelk gelekî ji wî ew şûnahanê hez dikin ku bi navê Kurdî hegerenbêjin kevana ya serkeftinê ye. Hunermendek li wê de wê ew şûnahan nixumandî bi cawekî şînî ya zîvî da got rêzgirtinê bide hunermend Krîsto. Ew jî bîranîneke ji bo vî hunermendê han ka hevdûr berê xwe bidin vê raportê. ڕۆژی شەمە خەڵکێکی زۆر بە جۆش و خۆشە وەستا بوون لە گۆڕەپانەکە بۆ بینینی ئارک دی تریۆمف لە پاریس بە ڕووپۆشێکی پلاستیکی ڕەنگشینێکی زیوین پێچرا بوو بۆ سوپاسگوزاری کارەکانی هونەرمەندی کۆچکردو و کریستۆ. سەدان کەس بە دەوری کەوانەکەدا دەسوڕانەوە سەرسامون بە بەرزی تاوەرەکەی سەدەی 19ەم کە 50 مەتر بەرزە و بە 25,000 مەتر چوارگۆشە سەر تاپا پێچراوە. پێش چەندەیەک پێشەسا لە ساڵی 1961 لەلایەن هونەرمەند کریستۆ کە لەدایک بووی بولغاریایە و لە ساڵی 2020 کۆچی دوایی کردووە. خەیاڵی ئەم کارە هونەری لەلا دروست بوو. ژن و هونەرمەندی هاوڕێی ژان کلۆد کە لە ساڵی 2009 کۆچی دوایی کرد لەم کۆتاییاندا لە ڕێفلیمێکەوە بە ناوی لا ئارگ دی تریۆمف کە لەلایەن برازایشی کریستۆ دەرکرا بوو کارەکانی بەرز ڕاگیران و ڤلادیمێر یاڤاچیڤ زیاتر لە 16 ملیۆن دۆلاری بۆ ئەو فلیمە تەرخان کردبوو. مەبەستی ئەمە ئەوەیە کە کارێکی هونەری دروست بکرێت و ئەم کارە هونەریە هەوارێکە بۆ ئازادی و هەستێکی جیاواز کە لە ڕێی پێکاتەکانەوە بەناو مۆنومێنتەکەدا هەڵدەقوڵێت. یاڤاچیڤ وتیشی دامەزراندنەکە ڕێگایەکە بۆ یادکردنەوەی میراتی کریستۆ لە پاریس هەروەها پردی پۆنف نیوفی لە پاریس بە بەرگێکی زرد لە ساڵی 1985 دای پۆشی بوو.
کریستۆ کە بەشێک لە ژیانی لە پاریس و نیویۆرک بەسەر بردووە جارێک ژوورێکی بچووکی لە نزیک شەقامە بەناو بانکەکەی شانزلیە بەکرێ دەگرێت دوای ئەوەی لە ساڵی 1958 بەرەو پاریس بەڕێ دەکەوێت کاتێک هەوڵیدا سندوقەکان و بەرمی لە فرەدراوەکان بە قوماش و پەت بپێچێتەوە ئەمەش بەپێی زانیاریەکانی ماڵپەری فەرمی هونەرمەند پرۆژەی ئارک دی تریۆمف کە دەکەوێتە یەکێک لە دیارترین شوێنە گەشتیاریەکانی پاریس هێشتا ڕێگە بە گەشتیاران دەدات کە بگەنە شوێنەکە و بینینی کە لە پورە پانۆرامەیەکەی هەروەها بە قوماشدا پۆشراوە گەشتیارێکی ئیتاڵی نیکۆلاس دی ڕیمۆندۆ کە هەوادارێکی گەورەی کریستۆ بوو ڕۆژی شەمە هات بۆ شارەکە بۆ سیرکردنی کردنەوەی کارەکەی ئەوە ئەزمونێکی گەورەیە پڕە لە خەڵک دەتوانن دەست لە کاری هونەرەکانی گریستۆ بدەن گەشتیارێکی ئەڵمانیش ئیسا تیلۆکێن بەراوردی ئەم کارە هونەری کرد بۆی کە پێچەوانی دیمەنی سروشتی پاریس و ئاسمانەکەیەتی لەگەڵ تابلۆیەکی هونەرمەندی فەڕەنسی ماگرێت بەراوردی کرد. کارێکی زۆر جوانە وەک کارێکی هونەری ڕاستەقینەوەیە وەک ئەوەی لە ئاسمانەوە بیبینی دوایە پێشتر هەور بوو مارگرێت و کریستۆ پێکەوە بوون کە ئەوەم بینی ڕاچڵەکیم بەڕاستی زۆر جوانە. کارە هونەرەکە تا 30 مانگی دە پیشان دەدرێت. بینرن هێژان هاژ پاریسên berê xwe din London li wê de pêşingeha havînê ya Royal Academy ya hunerê li pêş ya xelkê hatî vekirin ta ku xelk bi berhem û hunerê şabibin kaberê xwe bidin vê raportê. Ez ji xewnekê hişyar bûm û wê çeng bûm peyda kirin. Ev e navekê guncaye bû karekê hunerî û ya diyare bê hizir têdakirin durust kiriye. Ev e karê hunermend ra oldîniyê ve li pêşangeha havînê ya Akademiya Huneriya Şahaneya Avsala dihête nîşandan. Galerî piştî galeriyê bi karên hunerî hatîne xemlandin. Ku piraniya wan bû firûdinê ne. ما نزدیک 1400 برهمن هنری هنه که برای پتر کار خلکی نه و هندک جوان جلای اندامین اکادمی و هاتینه درست کرن. هر وسا جلای چند هنرمندان که کمیته اکادمی افساله داخواست کردبون. دشته هری دلخوشگر لوی پیشانگاه سالانه اوه که هر کس دکارید کارن خو نشان بدد. جه هنرمندان تا که هاولاتیان هر دم آرمانچ اوه که کارن همه جور بهنه نشان دان. جه 14,000 کارن که خلکی پیشکش گیرین نزیگی 800 جوان هاتی نجه گردن. افسال اکادمی جوان کسین خودان پیدوین تایبت داخواست گریه که کارن خو پیشکش بگن. لوی پیشانگه کارن هنرین جورا و جور هنه وکی چاپ وینه فوتوگراف و پیگر. هند کارن هنری هنه که مروف نشید بری خوب دته همیان. همه یا باش اوه تو لناف گلریه بگره و بری خوب دیوان کارن تو حجید که لیتو دکاری ببینی. لیتو نشه همین تشتان ببینی و جانیاوی اوه. اوش سال 1769 وره سالانه پیشانگه ده دلدار خستن. دناوا دو جنگین جهانی دا در باز بویه. لراستیش بر پندمیا کووید 19 بیچک درنگتر کریه. لشین الهاوینه نوکل پاییزی هاتیا بگینان. لخاند بیجید پیشکشگر نوان جورن هنره تشتگه پیدویه. پیشانگه که گلکا خوشه و رنگا رنگه. تشتکه که ام نوکه ده پیدوینه پشتی که ام همیشه هنره هاتینه دورخستن یا مدوید ببینین هجمارک زور کارن هنریه پشتی ساله که هنره هاتینه دور کرن. پیشانگاه هاوینه ل 22 ایلون و بویه و ل 2 هیوایک لسال 2022 ده بداوی هد. بینرین هجا لسویسرا خباتا بناوی آرت بازل وی سالی بریاردایی گودری خواه لپیشا خلکی وکه که سری ساله که بو خلک دریا آنلاین ره سردانا وید کرن کابنارن بیچاوا او خبات بویه. پشتی ریوبرناوی آنلاین ده سال 2020 دا به صدما پاندمیه پیشانگاه آرت بازل یا مزن ده هفته جاره کردن درین خواه دکه و ریکخرین وید بیجن ده 107 گالری جه 33 ولاتان بشتار دبن. اف برهما بناوی هاردویر ستور که شیوکار جان میشل باسکیات ده سال 1983 دا چیکر بو رگه بوهاترین برهمه ده پیشانگه ده که نرخوی فروتن 40 میلیون دلار امریکیه. هەستەکە گەلکی خۆشە وەک ژنوڤە بووینەکەیە ئەم هەز دکن کو ئەم میێڤانداریە ژنوڤە گەهشتنا باهەڤیا هۆنەرە جیهانێ دکن پشتی نێزیکی 2 ساڵان. پیشانگه ایسال گلکی جیاوازه جیان بری جبر بندین کووید 19 و بکارانینا ماسکان ده هندری پیشانگه هیده. دبه که بکرین کم جه امریکا ولاتین باشور امریکا آماده بن به صدما بندین ریویتیه. خەلکێ لەڤەر ئەوەن کو ئامادە بوون دەبن ڤانشەرت و مەرجن نە نۆرمالدا دە پرۆسەیە
تستکردنی را دەرباز بوونە و هاتنە. دیارە و هەژمارە بکڕان کێمە لێژعالیە جۆرەییڤە ئەو پڕکێم نەبووە. راپرسیەکە لەگەل 700 بازرگان کۆبەری پێشانگەهێ ببوون نیشاندا کۆ فرۆتن di nîvê yekemê sala 2021 bi rêjeya 51% bilind bûye li beramber heman demê ji sala 2020 bi giştî firotin bi rêjeya 10% bilind bûye. Rapirsî diyar dike ku firotina online di sala 2020 de bi rêjeya 37% li beramber sala 2019 bilind bûye. Lê abûrînasa hunerê Claire McAndrew dibêje hîn nediyar ka danûstandinên li ser internetê dikarin heman baweriyê di navbera bazirgan û bikiran de ava bikin. Ez bawerim galerî dibêjin firotina carekê yan bo kesekî tu naz dikî hêsan e, lê avakirina peywendiyeka demdirêj ya online zehmet e û bawerim ji bo vê yekê galerî ji pêşengehan hez dikin. Galeriya navnetewî Almanyî Rik ku cihên wê li Parîs, Bruxelles, London, New York û Şangahayê hene, ew jî li vir û berhemên şêwekarên Amerîkî George Condo û Tom Wesselman nîşan dide. Xelkê tabloyên hunerî di dema petaya korona da kirîn. Wan kirîn ji ber ku ew meraq e û ez bi kirin xwe naz dikim. Ew nikarin kirîna tabloyan rawistînin. û wan kirîn û gelek kirîn û firotin bi rêya PDF û îmêlan bûn. Lê niha li vir peywendiya rûbirû li pêş berheman bi temamî ciyawaz e û ew gelekî keyfxweş in. Pêşangeha Art Basel roja sêşemê 21 mehê ji bo medyayê vebû û bi awayekî fermî bo xelkê ji roja înê 24 mehê heta yekşemê 26 mehê vekiriye. Bînerên hêja li vê de em giştin dawiya vê xelekê ji bernama Heft Reng hetanî gerek din û xelekek din bimînin di xêr û xweşiyê de gel silav û rêzî min.